pitanje, ne znam kako su donijeli uopšte. Čudo Bože, sigurno na Zmajevcu 10 deponija ima divlji. Na tom dijelu gdje smo mi bili, još treba tu i kapaciteta i vremena i što ja kažem i mogućnosti da se ode ured, da se običe sve to. Organizacije, nezavisne organizacije, kad se neko potrudi, ne zanima me ni nijet, ni interes, ni finansiranje, ali kad neko osmisli projekat iz zovne nekog od vijećnika, nažalost, takvih sastanaka nema. Niko od nas ne može se opravdati za 2 godine, nije mogao odvojiti vremena za 3-4 sastanka bilo kako. Ono što je problem, sad govorim kao vijećnica iz opozicije, jeste problem, koji nije problem, ja nisam ni pitala, svi smo mi jako sujetni tamo. Samo reći stranka koja se sad... SBB. Ako nisu ljudi Samo osviješteni da na taj završim ovo, način, kažem, evo na ovaj sastanak. Ono što me ljuti jeste recimo da na određenim događajima, određeni vijećnici dobiju pozive uz dužno poštovanje komisijama koje imaju. Za neki događaj, obilježavanja ovog i onoga, u životu za 2,5 godine dobila jedan poziv kad se otvori u Lamogore, dolazi onaj fudbaler Pele, tu nisam bila u državi da dođem, Platini. Trebamo pristupiti edukativno prema ljudima, objasniti im da se u jednoj kanti za smeće godišnje baci negdje oko 150 do 200 maraka novca i da to treba reciklirati, znači odvojiti željezo, plastiku i staklo, a da komunalna preduzeće koje bude to odvozilo neće naplaćivati tu vrstu odvoza smeća, nego će naplaćivati samo odvoz onog smeća koje nije odvojeno. Postoji način da se probudi građanska svijest, jer ja znam u nekim državama su organizovala te kontejnere. I sad ti ako baciš u taj kontejner, recimo konzerve, danu ti poene. Tih poena moraš skupiti 1 milijun da bi dobio nešto. Ali nevjerovatno koliko ljudi hoće to, jer od smeća, bukvalno to smeće će pretvoriti bilo šta, u mikser. I to onda mislim da je jako efikasno i efektivno i ljudi zaista u takvim merijama daleko više recikliraju. Imam još